TTAADCO jara engineer ni amchang mongriwi pasangna rok TTADC ni CEO sike jomatia tai CEM Purnochandra jomatia ni thani memorandum yafarka dakti result resakna unthung hilai Kini ni ragjora roman bangai semua jaksa जों kini main ni payment ka junior engineer ni je recruitment tayoi kok sana payment ni je tum to interview ro rabi bejak kini result publish kane mai kok sana payment or jaga mo kane main samani main or payment ni ei kan tong je ama 2021 ni sini sar jamani nge 3 time delay man kore 2022 exam kan November kaigo Boni pada era interview maka noi bosana mani Januari ba eta to payment delay khaba last MCC bai khaba singkhe result ni bai kok sana payment ta pamanta Ini sabai malai kena. ini sing malai kha CEO bai TCM bai Kamu kok do kamu. kok to kha pro jese dai tieng nai process khainai asang ni kok lai nanta Mana siu katam nei kok do kanong no tai CM bo bahai ke kok ri ko kanong no sai ke bu furung nai bu furung ok nai abal sai Sing mana kalau first of all tu sing kai sing chief executive officer by Malaya, sing kai chief executive officer by Malaya manja gulo, sar semua sekadar je, awal result, so itu isu ni bagi pending ni tu awal, sing kai itu sabda 10 din ni bisi mana, baru try Khwlaina awal, new recruitment board by constitute Khwlaina, baru ni baru Khwlaina 10 din ni bisi mana baru sing no awal result no renan bagi assurance reka. Erpore sing kai Malaya chief executive member CM sar by Ini harga sekarang, obo Julai jora tangi mano mereka, Julai tangi owner result jadi mano, ini sing sarno saka, CEO sar semua saka 10 din lebih semua orang ini sing sarno request kelaikan, kindly semua obo Julai jora tangi awal, CEO sar sama mote, sabda 10 din lebih semua jadi obo result mano, and mana habis kamu betul sih election betul sih MCC ro bomi tanai, ini sing sekarang obo onek berpikir, result disebut ini sing onek berpikir request kelaikan. Jika approve semua, mana date juga approve nai. Mereka tahu semua tu tu kisah pakai kah, election pakai kah, MCC pakai kah, tu kisah pakai kah. Boleh bos, sengkesen, seng, orang malah pakai kah, and seng phone kelai bos sengkata, okay? Seng latest date juga mah, okay? 12 tarik, jatuh 12 tarik lain tangka, so 12 tarik tu result liya. Amun pagi seng kini pakai orang seng CM itu CEO itu seng orang official semua seng. Hai, sing kasih request repayment yang ada. CM katam nei kok ri kanong. CM kita semua kata tadi mas sama hai no. Dia Julai ni bisi ngobor zagnai. But Julai jora obo tangi shobina ni chances tong ni chap. Ini sing do saiman do bus kango election tong. Ini tesha da MCC ro tesha nangi thano. Abon bagi sing CM chano request kelaja. Sar semua Julai jora tatlang sidi. Sing obo 2021 ni simamu recruitment engnai ni obo sakari tong ni. So sing obo no just CEO sar sama mote. sabda 10 din ni semua result menang pun, yang jadi mangkang ke, apa ni sedang apa ni verification dan namu semua, jadi recently nubi tongka social media platform plus YouTube, Facebook, lagu sengkebang mah allegation dan lagi tongko, jadi junior engineer ni jadi kinai rok, mana jadi written exam jadi qualify kinai rok, jadi tongbai kinai rok, orang mana USJ dia ni jadi question leak mah bagai, omo boleh kena, ni semua pas Joto no allegation dan zakat. Allegation result mani main reason hingga ke uje written exam ni je serial nakumani obo like roll number 1 roll number 2 roll number 3 omti ke gana tong ni sauta jete allegation renai rong ni bokto jomo so semamno clarification renamu sungje miao no ne to 13 June 2024 state engineering service jeta TES ni jago por ni kasih list nakoka jeta por ni written exam ni qualified list
o jaga bo sing nor no bo bagiri na nor jodi khuluna ka khuluk mana o jaga kubang ma roll number to jemon 70 71 73 74 76 এরপরে 39 40 38 37 sing nai ka o jaga list to jodi check la jang ka ke roll number kan agi ni kubang ma to so omoni basis so jeta sing no মানে যে sing allegation dui tong nai ro jeta o exam cancel ngi thang tun je borok ti manja khai manja sing je engineer structure da sing se o edisiwo je first of all je engineering recruitment langjak mani 2021 no first of all moni criteria tong mani but just interview by marks mane kota college ni marks ni se langnani nei obono rezak mani so sing oboni against to sing thayo jago request khlaipega sing o jano officials number request khaiga sing bubak ranno ko onek bar request khlaima pore er pore se o jaga o exam through Twitter merit based plus transparency Khwlaina bagi sing ai onek bar request khlaipega er pore omo o sinjangma pore no exam plus interview khlait langan bagi o jaga o decision najak so aboni basis se sing no o jaga o exam najago and sing sing saimia sabo board ni chairman ngi tong ba sabo tam khlai to sing saimia sing as a student sing as a candidate sing exam rona banta sing exam rokha chini bu mu list of haja mane written nita jeta interview ni ka no khaya ko abon bagen sing demand Khwlaina phayo so jeta written ni no hoka o je sing je allegation result mani almost totally baseless and almost totally false and sing lukorono khobono mu so te sing media rono request Khwlaina mu so omo hai je allegations wrong almost misleading so kindly omorono circulate lagi and jodi agi rogo ko media rogo amti high allegation we kuno report of bangka te amno norna absolutely